Igitondo cyiza mwe bakunzi bacu mudukurikira kuri News Lab TV turizera ko mumeze neza. Turi mu gitondo cyo ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 aho muri hose tubifurije gukomeza kuginogerwa na gahunda twabateguriye n'amakuru tubagezaho. Reka dutangire aya makuru yacu. General Makenga umugaba mukuru w'ingabo za ARC cyangwa se ingabo benshi bakunda kwitamo 23 ariko 23 AFC 23 n'umutwe wa politiki mu gihe ARC ni umutwe wa gisirikare. Ese izi ngabo za General Sultan Makenga harade bayeri mashya zizanye Uvira, Fizi ndetse na Baraka byanze bikunze mu minsi mike byamaze gufatwa. Ayo mayeri ni bwoko ki, kubera iki General Makenga ayazanye ku rugamba akayazana uyu munsi, byose bihatse iki? Tugiye kubisesengura. Ntabwo tukugeza amakuru gusa ahubwo turanasesengura kugira ngo ubanze wumve aho ibintu biva ndetse naho byerekeza. Umutwe wa 23 ku munsi w'ejo nibwo watunguranye, bigaragara yuko uvuye definitivement cyangwa se bya bindi bita ngo retrait immédiat. Ako kanya yakunze gutangazwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga yuko uyu mutwe nubwo uvuga ngo wavuye muri Uvira ariko hari abasigayemo. Ejo Roma 23 yabishyizeho umurongo idutangariza bwa mbere yuko hari unité yayo yabaga muri Uvira ishinzwe ubugenzuzi cyangwa se monitoring, control and monitoring niko babyise. Iyo unité rero nayo yamaze kuva muri Uvira. Bavuga yuko ngo no gusohoka muri Uvira ari ukugira ngo baha amahirwe ibiganiro by'amahoro bya Doha, ariko noneho ubu kuvamo ni ukugira ngo uyu mujyi ujye mu maboko y'ingabo mpuzamahanga zizategurwa n'umuryango w'abibumbye wa Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wawo, akaba ari ugomba gutegura nize ngabo ziri buze gufata Uvira mu maboko yazo kugira ngo FARDC twirwaneho, FARDC Wazarendo, Abarundi na FDLR batagaruka muri uriya mujyi wa Uvira bakaza gukora ibara. Ni ikintu 23 yakoze, benshi baravuga bati ntabwo cyari gikwiye, ariko abandi bagaragaza yuko cyari gikwiye. Uretse kuba harimo ubuhanga cyangwa n'ubunyargenge mu bya politiki hagati ku ruhande rwa 23 ndetse no kwerekana maturité muri politiki bamaze kugira, hari ikindi kintu kibyisha inyuma mu bijyanye n'imirwanire. Bantu bati Uvira isa naho yari goswe cyangwa se yari irimo 23. Nibyo koko Uvira yari irimo 23 kandi nayo irabyemera. Batese noneho kuvamo biri buze kugenda bite, abaturage bari buze kubaho bate? Hari ibyo 23 yasabye yuko hatajyamo ingabo z'amahanga zidafite aho zibogamiye, ndetse abasirikare ba 23 bari bakikije Uvira. Amakuru atugeraho ari kutubwira yuko izo ngabo zamaze kuhava. Ikibazwa zirerekeza hehe? Igisubizo cyoroshye, barasubira inyuma base naho bajya za Kamanyora, kubera ko hari base bamaze kubaka hari ya Kamanyora, ndetse bo kuba bemeye kuva Uvira bagasubira inyuma bagasa naho barekuye n'ibindi bice bikikije Uvira. Hari ikindi kintu bisobanuye. Kwashyira ingabo z'amahanga zidafite aho zibogamiye n'ubundi ku ruhande rwa 23 harasa naho 23 iri bube irimo, cyangwa harasa naho hari zone idafite uwo bogamiyeho, bya yindi bita buffer zone bahoze bifuza. Kandi kuvamo amakuru namenye nuko bari bamaze kubyemererwa n'umuryango w'abibumbye ndetse na Amerika yabagereyemo inama ngo barekure Uvira kugira ngo baze kubona uburyo nabo bari buhabwe amahwemo muri Goma na Bukavu bafashe. Ariko none ku ruhande rwa gisirikare, ibyo ni politiki. Ku ruhande rwa gisirikare hari icyo bivuze. Amakuru ahari ndaje nyajyanishe n'iyi nkuru y'umutwe witwa MRDP twirwaneho. Ejo mu buryo bukomeye cyane uyu mutwe wafashe agace kitwa Point Zero. Ni agace k'ingenzi ku ngabo cyangwa se kuri coalition ya FARDC, Uburundi, Wazarendo, FDLR ndetse n'abacanshuro. Twirwaneho imaze gufata iyi Point Zero, yari agace gakomeye
ndetse usanga aha yafashe gusa, yafashe ibindi bice byo muri teritwari ya Fizi birimo Baruta, birimo no kurasa ingabo drone y'ingabo za FARDC nabo bafatanya. Ndetse Twirwaneho ivuga ko ngo iyo coalition imaze kwamburwa point zero yambutse ikajya ku musozi ku musozi witwa Murima ndetse no witwa Mutambala. Point zero siyo yonyine yafashwe na Twirwaneho yafashe n'undi musozi witwa Baruta naho bita Kwisuma. Point zero iyi ngiyi yabagamo ibirindiro bikomeye by'ihuriro ry'ingabo za leta ryari ryarafunze inzira ihuza komine Minembwe n'ibindi bice byo muri teritwari ya Fizi na Uvira. Ingabo zakoreraga zahifashishaga mu gutegura no kugaba ibitero bikomeye mu duce twa Minembwe dutuwe n'abanyamurenge n'utundi duce bahungiyemo nka Mikenke. Point zero rero ni hamwe mu hantu hatatu h'ingenzi iriya coalition yari ifite yanakoreshaga, kuko yari nk'ibirindiro bibafasha kurasa nta kuvangura, bombarde avegroma, bakarasa ku midugudu y'abanyamurenge mu misozi miremire ndetse no mu tundi duce twa Minembwe by'umwihariko. Gusa tugiye kugaruka ku kintu kimwe, Twirwaneho abashyigikiye leta ya RDC bafite impungenge ko nyuma yo gufata iyi point zero Twirwaneho iri buze gukomeza igafata ibindi bice byo muri Fizi birimo Murima, centre ya Fizi n'umujyi wa Baraka. Reka nsoreza hano, hanyuma twicare hasi dutera agatebe dusesengure turebe ni igiki kiri mu nda y'ingoma. Amakuru angeraho avuga ko M23 yahuye n'ikintu bita pressure nyuma yo gufata Uvira, kubera ko Uvira niyo koridoro cyangwa niyo nzira yonyine yari isigaye aho mu burengerazuba bw'isi abanyaburayi by'umwihariko Ababiligi n'Abanyamerika n'abandi n'Abafaransa banyuzamo amabuye y'agaciro basahuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko M23 ifashe ikibuga cya Goma ikanga kukirekura. Uzi igitutu M23 yashyizweho n'Ubufaransa ngo bafungure ikibuga cya Goma ngo kubera ngo impamvu ngo ziri humanitaire. M23 irarahirira tsemba yuko itafungura ikibuga cya Goma. Kudafungura ikibuga cya Goma byatanze amahirwe yuko Uvira yakoreshwa bakambuka bakajya Bujumbura hagacayo ibiva muri Kongo bikagenda bikajya muri ibyo bihugu nyine bibishaka. Ndetse ngo hadi COP cyangwa se hari ubwumvikane bushobora kuba bwabaye bwo kuvuga ngo twebwe turekuririye Uvira abo ushaka ko bayirinda turemera koko baze kuyijyamo kwisonga, kubera iki M23 ya pointinze ngo MONUSCO ntigire izindi ngabivuga, ikavuga ngo MONUSCO. Kuki batavuze EGVM ya yindi iri mu masezerano ya Doha yo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 baga pointinga ngo MONUSCO? Nuko ngo hashobora kuba harabaye COP hagati ya M23 n'abagenga isi bakababwira yuko Uvira bayirekura kugira ngo ikomeze kuba inzira koridoro inyuzwamo ibyo ngibyo bisohoka muri Kongo cyane cyane amabuye y'agaciro bijya i Burayi na Amerika. Hanyuma ikintu kiri buze kubaho rero, ako gace turi buze kubwira MONUSCO izikajyemo, dore yuko n'ubundi yara mu majyaruguru nta kintu isa naho irimo gukorayo nk'iki turindira ibirombe by'amabuye y'agaciro. Mwebwe mugende muhatugenzurire muhaturindire, ariko MONUSCO nawe yize igiye hano muri Uvira kugira ngo izina ryanyu ridakomeza kugaragara cyangwa kuba exposed ku rwego mpuzamahanga. Iyo COP ngishobora kuba yarabayeho. Uwaduhaye amakuru avuga ko ibyo ngibyo M23 yabyemeye hanyuma ikanemera kuva aho ngaho, kandi yatangiye kubikora koko yanabitangaje. Iyo MONUSCO tuvuga ni Amerika n'Ubushinwa barimo guhanganira, barimo gupfa abayobozi bayo bagomba kuzajya kuyiyobora hariya muri Kongo, kubera ko Ubushinwa buvuga ngo ni Perezida Trump yitangarije yuko ashaka gukura Ubushinwa mu birombe by'amabuye y'agaciro ya Kongo. Gushyiraho rero abayobozi ba Amerika yishyiriyeho yo ngo hari abakandida babiri yatanze bari mu witwa Gressler
abo bakandida babiri baje ari nk'indorerezi cyangwa abantu bazafasha Amerika gukura abashinwa mu birombe by'amabuye y'agaciro muri Kongo. Kugeza ubu mu kanama k'umutekano ka Loni intambara abashinwa n'abanyamerika bameranye nabi kubera iyo MONUSCO. MONUSCO kugeza ubu yamaze guhinduka igikoresho cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanyaburayi mu gusahura Kongo, kureberera inyungu zabo mu mugambi wo gusahura Kongo. Ibyo rero urumva iyo MONUSCO ifite iryo zina niyo igiye kujya muri Uvira. Sinzi namwe mwumva iryo huriro ahantu riri. Twebwe turava Uvira ariko hari buze MONUSCO. Kubera ko mama 23 arabayitegetse ngo va muri Uvira, hariko harajyamo abangaba, ntabwo dushaka ko FARDC garuka cyangwa wazarendo batabangamira gahunda yacu. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, kugeza uyu munsi mama 23 yari itangiye gusa nigaragara nk'abashaka gukora ikitwa conquête. Mu ntambara ikitwa conquête, gufata ubutaka ni ikibazo. Ejo bundi banarezwe gushyiraho ubutegetsi, hazamo ikitwa balkanisation, cyabaye ikibazo gikomeye cyane. Hagati aho ngaho mama 23 irabireba, iravuga ngo ibi ngibi bishobora kuzaba ikibazo. Amakuru angeraho aravuga ko aya ngiye kukubwira ni amayeri mashya y'umuntu bita General Sultani Makenga. Amayeri yazanye ku rugamba niho ngo barabutswe yuko Uvira n'ibirindiro bari bahafite na control bari bahafite igiye kuvaho. Ariko mu kuvaho bibuka yuko muri Baraka Abarundi ari umurundo, amato yirirwa yambuka ajyana abasirikare Baraka. Tanzania amato yirirwa yambuka ajyanye abasirikare Baraka na za Karemi. Tanzania yemeye 12,000 by'abasirikare. Uburundi bwo ntiwabara, narabyemerera yuko bariyo kandi bariyo kubw'amasezerano bagiranye na Kongo kandi batazayitengwa batazavayo. Icyo ni bya kabiri. Abacanshuro ba Blackwater barimo kurwana muri Sudan ubu ngubu birasa naho byatangiye gusa n'ibicayuka. Ukuri abakurikirana ibyaho murabizi, birasa naho byatangiye gucayuka. Icyashakwaga cyabonwe Arabia Saudite yagiyeyo yifashisha Blackwater mu gusahura Sudani, ariko Arabia Saudite bikora mu nyungu zayo no mu nyungu za Amerika. Ya peteroli Bashiru yazize, Bashiru uri muri gereza, abanyamerika mu mugambi wo kumukuraho bamaze kumukuraho banyura muri Arabia Saudite inyura muri Blackwater, baragenda Sudani barayidubanganya bayihindura gatobero, ibyo bashakaga barabijyanye. Peteroli bamaze kuyibona, ubu Sudani ibintu birimo birasa naho byongera gucayuka. Amahoro arasa naho yongera kugaruka muri Sudani. Ibyari intambara ya RSF n'ingabo zitwa za leta birasa naho birimo kugenda bibona umucyo. Aho bacanshuro ba Blackwater rero nibo bagiye guhita bajya muri Kongo. Nkuko Tshisekedi yabiganiriye na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, bakamwemera yuko bazamuhuza nabo bacanshuro ba Blackwater, ikiraka bari bafite muri Sudani kigakomereza muri Kongo. Ibyo byose mama 23 irabizi. Hari aba instructor 412 b'Ababirigi bari hari ya Baraka, abandi bari Karema, abandi bari Kisangani, barimo gutoza abasirikari ba Kongo na coalition yabo kugira ngo bazakure mama 23 muri ibi bice nyene byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, ubutegetsi busubire mu maboko ya leta. Mama 23 itsindwe burundu kubera ko Tshisekedi yamaze kubona ko mu kijyanye n'ibiganiro by'amahoro azagarikwa. Ari nayo mpamvu mama 23 nayo ibizi neza yuko izagarika Tshisekedi mu biganiro by'amahoro, ibyo bayibwiye cyose ikacyemera bitewe nuko hari yindi soutien cyangwa hari yindi support izi neza kifite mu gihe bizabyagiye mu biganiro, kandi Tshisekedi yahirahira abyanga bakamurahira aho twinikaga. Ibyo rero ibyo ngibyo byose ingabo za Sultani Makenga zirabizi, zamaze kubimenya. Baravuga bati nitwiretira tugasubira inyuma Kamanyora, turaha umwanzi wacu duyiboye wacu kwikusanyiriza muri Tanganyika no muri Fizi abasa n'utureba neza. Nubwo ari bo barimo MONUSCO ariko arabasa n'utureba neza, turamuha umwanya wo kwisuganya. Aho ngo ni wahise haza amayeri yo guharamforo umutwe witwa Twirwaneho.
benshi mu basirikare ba 23 bamaze kwinjirira twirwaneho, bamaze kujoininga. Izina rya 23 rishobora kuzasigara ari igikonoshwa, ariko abasirikare bebereye muri twirwaneho. Uyu munsi twirwaneho ikuyeho imbaraga zo gukubita umurundi, igakubita FARDC, igakubita FDLR, igakubita Wazalendo, ikabambura .0. Bivuye muri ayo mayeri ashobora kuba yakoreshejwe. Wamaye amakuru nibyo yambwiye yuko 23 ishobora kuba ya maintaininze cyangwa yashatse kubika neza izina ryayo, igahita ica muri twirwaneho. Twirwaneho nta negotiation nimwe garukaho, nta hantu irimo izabemera DP twirwaneho. Yo ni umutwe urwanira kurengera abaturage b'abanyamurenge hariya cyangwa abavuga ikinyarwanda bamerewe nabi hariya muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu misozi ya za Mirenge ya za Minembwe na hariya imurenge, gutyo muri ibyo bice byose. Abangaba ikintu bafite ubundi babarwaga nk'umutwe nyine urango w'abarwanyi. Nta nubwo babitaga rebo, nta nubwo bari rebo, ahubwo bari nk'abarwanyi gutyo gusa, nkuko twumva ngo ba Mobondo nabo basa nabo bashingiye ku bintu byo kwirwanaho, kubera ko bicwa, baterwa, bagira gute baribwa inka zabo n'ibindi byose. Bakavuga bati ntabwo tugomba gufominga umutwe witwa twirwaneho kugira ngo twirinde izi threat ziterwa na FDL, ziterwa na FARDC na Wazalendo n'abarundi byose. Uyu munsi twirwaneho yagize imbaraga, yahawe imbaraga agahishya, ku buryo twirwaneho nkuko twabisoje hariya ishaka kugenda igafata Fizi, igakomeza ikagenda ikagera Baraka, ikagenda mu izina rya twirwaneho. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi byitwirwaneho ni amayeri mashya arimo gukoreshwa, ndetse azanatanga umusaruro, azatuma 23 itari buze gusinzira cyangwa ngo yirare. Kuko ubu byamaze kugaragara ko byanze bikunze Tshisekedi arimo arisuganyiriza ariya, kandi wafite inzira ebyiri. Avuga ko azatsinda 23 mu nzira y'intambara, kuko ngo nabo bamushojeho ibitero bakoresheje isasu. Ati nanjye nzakoresha isasu, abantu ngomba kuzabarangiza nkoresheje isasu. 23 rero yabimenye nayo, umuriro ushobora kuba ugiye kwaka Fizi, teritwari ya Fizi iri buze kuvamo, hari buze kuvamo Tanganyika ya Baraka, bini bishoboka 23 nako twirwaneho igenda igere Karemi, mwizina rishya igenda igere Karemi. Uwamaye amakuru yatumye ntekereza ku bintu Kongo yatangaje ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12, bitangajwe na Patrick Muyaya uvugira guverinoma ya Kongo, akaba ari na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru. Yanditse ibaruwa ashyiramo ngo igisirikare cy'u Rwanda na 23 bafatanya bamaze kwihindura twirwaneho, ubu bafite batayo muri Mwenga, muri Fizi ndetse no muri Uvira. Niko Muyaya yabyanditse. Byatumye ntekereza kuri iryo jambo mpuza n'ayo makuru wa muntu yamaye ambwira ngo ubu ngubu 23 ishobora gusigara ari igikonoshwa, ariko abasirikare bebereye muri twirwaneho. Kandi twirwaneho nta sura mbi iragira cyangwa nta n'ikintu na gitoya irimo ishinjwa, no mu biganiro ku rwego mpuzamahanga ntigarukwaho. Twirwaneho ikaba noneho yakifashishwa mu gutanga security cyangwa mu gukora nk'ikintu cyakitwa nkanuza nk'urukuta ruri buze gutuma FARDC na coalition yayo batari buze kwambuka ngo bongere gushyirahira begera Uvira, bakaba basunikwa bakagenda bakagera kuri. Icyo nicyo kintu gihari, niyo mayeri mashya General Sultan Makenga agarukanye, yo noneho yo kugenda kagaragara muri twirwaneho. Ikitwa 23 kikibera Kamanyora, bakagenzura Kamanyora, ariko nubundi twirwaneho ikaza ifite imbaraga n'ingufu. Twirwaneho ejo yahanuye drone ya coalition, ejo bundi kwa 4 yahanuye drone ya coalition ya FARDC. Izo mbaraga nizo ntwaro zihanura drone twirwaneho zikuye.
aho niho nanjye umuntu wayamaye amakuru turabiganira, arambwira ati ubwo busesenguzi ubugeze ku bakunzi ba News Lab TV, hanyuma nabo bajye muri comment batubwire ibyo ngibyo barabyumva bate. Jya muri comment nawe tubwire. Reka rero bakunzi bacu muri iki gitondo tubabwire yuko kugeza ubu ngubu Museveni, perezida Yoweri Kaguta Museveni ni uri imbere mu majwi yibanze y'itora rya perezida ryabaye ku wa kane, nkuko byatangajwe na komisiyo y'amatora. Imibare yatangajwe mu gitondo cyo ejo ku wa gatanu igaragaza ko Museveni ari imbere n'amajwi 76 hashingiye ku byavuye mu biro by'amatora 45% byo hirya no hino mu gihugu. Akurikirwa na Bobi Wine wo mu ishyaka ritavugana n'undi umwe n'ubutegetsi afite 20% by'amajwi. Umuntu ugira 20% by'amajwi ahanganye na perezida wari ku butegetsi ntabwo aba yoroshye. Ubwo rero yabazwaga igihe kitangazwa ry'ibyavuye mu matora, ukuriye komisiyo y'amatora muri Uganda Simon Byabakama yavuze ati dukomeje gutangaza ibyavuye mu matora kuko buri uko bimenyekana turagenda tubitangaza ngo abaturage ba Uganda bamenye amakuru yaho ibintu biva naho bigera. Bobi Wine rero w'imyaka 43 wamenyekanye mu muziki nyuma akaba umunyapolitike, yavuze ko habaye uburiganya bukabije mu matora bwakozwe mu gihe internet yakuweho muri bihe by'amatora. Ati gusa nabimenyetso bifatika yigeze atanga. Ku rundi ruhande, Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri ambasade yayo muri Uganda yasabye abaturage bayo kwirinda kujya ahantu hahurira abantu benshi kubera yuko ngo aya matora ashobora kuza kubamo akantu cyangwa ashobora kuza kubamo imvururu ziturutse kuri aya matora. Reka turebe rero cyadusoreze kuri iyi nkuru nanone yerekeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho hari itsinda rikomeye cyane ryahuriye mu gihugu cya Togo rigamije kureba uburyo hakubakwa icyizere hagati ya 23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakongera gusubira mu biganiro. Iryo tsinda ku ruhande rw'u Rwanda hariyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Minisitiri Olivier Nduhungirehe, hariyo Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria, hariyo Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya, hariyo Sahile Work Zewde wahoze ari president wa Ethiopia, hazana kandi Mokgweetsi Masisi uyu nguyu yahoze ari perezida wa Botswana, hazana Catherine Samba Panza wahoze ari perezida wa Centrafrica. Abo bose bakaba ejo ku wa gatanu barageze i Rome bitabira inama. Aho kuri uyu wa gatandatu yego bari buze kwitabira inama yo ku rwego rwo hejuru igamijwe kureba uburyo guhuza uburyo bwatuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igira amahoro cyangwa se haza kubaho ibiganiro by'amahoro. Bingibi rero bikaba byanagira n'akamaro ku karere k'ibiyaga bigari. Nyasimbe akaba ari umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, akaba rero yifashishije aba bantu kugira ngo barebere hamwe uko baganira ku kintu cyagarura amahoro hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikaba rero ari ibiganiro bazagira kugira ngo barebere hamwe ese koko nize mbaraga zishobora kuba zakoreshwa kugira ngo amahoro n'umutekano byongere kugaruka mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi ngibi birakorwa mu gihe Tshisekedi yateguye ibiganiro bigomba kumuhuza n'abanyekongo barimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nawe, ariko ibi biganiro bikaba byamaze kumenekamo inshishi kuko Kiliziya Gatolika ndetse n'Abangirikani bamaze gutangaza yuko batazitabira ibi biganiro. Ni ibiganiro byagomba kubera Kinshasa kubera ko ngo ni ibintu byatumye Kiliziya Gatolika ibona ko Tshisekedi adashaka ibiganiro by'amahoro, ahubwo ikintu ashyize imbere ari ukwiyegereza abantu ba hafi ye bakagendera mu murongo we. None ibyo biganiro bizakorwa akabyitirira ibiganiro by'amahoro kandi mu by'ukuri atari ibiganiro by'amahoro. Ngibyo rero ibirimo kugenda bivugwa ku buryo nawe ngo ashobora kuba yamaze kubona yuko ngo bitazakunda, akaba ngo yagize umujinya. Umujinya ukaba ushobora gutuma uyu mugabo Felix Tshisekedi noneho ashyira imbaraga mu bijyanye no guhangana na 23 kubw'isasu aho kwiringira ibiganiro, kubera ko ngo yamaze kubona ko ibiganiro yateguye byagomba kubera Kinshasa yamaze gutahurwa. Kabila yavuze ko atazabyitabira, 23 yavuze ko atazabyitabira kubera yuko ari ibiganiro ngo byateguwe kubw'inyungu za Tshisekedi, ndetse banareba 23 ibaza uburyo ibi biganiro bya Kinshasa
byanahuzwa n'ibiganiro bya Doha. Kugeza ubu ngubu ntabwo uwitwa umuhuza kuri byo uriya perezida wa Angola yitwa João Lourenço Goncalves ntago arabasha gusobanura neza uburyo ibiganiro bifite aho bizahurira n'ibiganiro bya Doha. 23 ibona yuko ari byo birimo avantage kuri yo. Reka rero tubashimire, tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza, mukomeze kubana natwe.